rohami di son tulang batuduhon lumuni rohanami di bajuri tuhani di inang taulang na tulangan yon dua rupanna lasto rohanami tong dipertikir non ala boido sudi keluarga nama orang di son. Jadi tulang harapan nami kau bersemangat betulan ala gudang do nama rohongi roha di keluarga di masa ada songon atau perjulu sekali sekatur sama pengururan dapat dua hon tulang harapan nami di tulang sonsoni do kumparani tulang do na tulang na perjulu di dutuano tujuan nyari sederhan mak akan lebih nadingga kalian akan pasung-pasung sendiri pinoparna jalan tulang ke itu bersemangat terus sama hutan dahami salilengor namun tulang adalah seorang pribadi na bersemangat setuhat tama mama sama kita saduna lima seorang hata senhami setuhat tama nama dongani sudi lakanta di jalan nyari hatai hata taban senti asal jalan kami di kota suhut kayak mamang mau bantu. rombongan siap Bundesma, siap kantor camat Pengururan, siap abdesi kecamatan Pengururan. Dia ada partikian di naroha waman, nung antung dibuang kamuha, bisa luhung na dibuang sa tangiang. Abdiya pa di marhiti hon tangiang. Nabi nasahat mo na saya ditangiawan tadi batamat tong tibu marohanay kami sa luhung na titingkal ni na tuwa-tuwa tarapul marohanami. Dia ada di pasahan tamu laki. Ringgit situ sahara akiat betutu berkita na pinasahat mo na boy matong ipakyo kami tudalanan asim may tu sira tonggi may tuguna wala tonggi wala natamang natin na boy terpasahan siya kami hasuhuto tuha mo sa luhog na rombongan at kadamang dokday lang base tuhan ima na mamasuha mo sa luhog na dyan martaniat kami tudlong kapagtalibata asakit hamo sa luhog na at kadamang dokday lang siya ay sa urmatua mahamo sa luhog na damang masih dito ila sa pehong matua sa tanah. Sedatanya mai tama. Dia bani saro matari bata tordi di naman. Tukang semuna gabiro katiba na bercampur di inganan si sadilin di delengna. Dam nama budaya kami tulang, dah. Pelabas roham, sisa dari tahun lebih kita tulang. Akahata na uli kata na linggang, nasian akan na dua-dua. Rab doon akan raja ni hura-hura ta. Pahusor-husor main di bagasar roham tulang. Ima baik, sulu-sulu di dalam lakoram.
duko idala-dala din maho pada pasomoha mataro na pinatuban niya bata de bata tuho pasorion apara di kyo ang sobrang ni mahami dijajari sa puno sa si Majongan baik dalan ni sobrang tuwak na tulang na niyo punulang isa Langsung isang mata pohon ang kakiligtay. pohon na makaw marmula na rin ka. Iba di pa sa rin mga tuwaw ni Guru Namyo. Magani na ba ng madok siya ito mula-mula sa ito mula tokwa. Atong kay mama, mula-mula yung naspa ng mga tukot ng soba. Tagiyat pagkabiyan, iyat paghurasan, iyat di Guru Namyo. Alay ito lang ka ng Guru Namyo basa. Gabi. Sa Makati, los pisong na niya. Kasasahat ni, sa matadok na binuan na kanatulang mo. Mauli ate na dyan. Mauli ate. Jadi, so ni mati mo ang namaro nami. Pisong malihat na, asa dia kung kaya yung panghurasan. Dan las pisong maharasa yung bibir, nahuy tapasatan yung pamuro nami. Kaya ma, namaro nami. Patok kita untuk persawakan di budi-budian di motor nameon
Biru mata pinang mga koronami, tulad-tuluman ang aka panamutan. Matutunan. Jadi dos rata. Jadi semua lima yang mau koronami Gabi, marka. gabi. Ano dyan? So rodo hami sian hula-hula mu karbonan. Mau karbang gabi. Sok-sok ni dohon hula-hula Bapak Martino dohon. Alay Panginoon na pamangkoro di parsari na doon ni Otonamio. Upasada hami, kaya rodo nami. Tangyang nami to matalibata. Asa sada pasi-pasi dalam siya namat talibata. Jalan namang itu hari itu harus salhut namang guru nami nak guru nami. Asa mau tu sebut dia berno. Aka hari dia ditanya yang dapat huai kami. Uli jalagon maruhamu. Musim nami kasa nak kadau dia saat nari dapat dia ditanya. Soni mendapat perhatian yang katalian na buta pasal kami siap kami hula-hula mo parbola pau berpagari Soni hula-hula paparwati do dohot di dongani dari bamu ina borunami uli jala goma rohamu asa do nai masong patuhan yang kana matuai na pura seta dulu sia soti kami hola perhatian do mangulosi badamu di parsari matuan di bodo nameon ale tangan nami saya mateo di batama na mangulosi to di Matutunan. kalau nai masong patuhan yang matuan
Ako galakala baca kita si Jakius. Ibulian nih, ibadah namion. Ya mo sarut keluarga. Talungoy mati, o parang ni ibadah namion. Tuyo memang alakam, apa na niulan di tangan mo? Saya tutup diramoti Tuhan dan Yesus. Asa saat disuruh satu buktian di 300 tahun dalam di bulan. Lu ngasih kok, upah salah tani, paritia ditangiang, diulaun masa di batuan di motor namion. Dilim mau satu bangkabian kalau tutup mahamu si oleh Tuhan. Saya kasihan ada umpur, madamai Tuhan. Jadi pada partikan orang kampung doli yang pembaru takas dari bagian kami. Tolong mulai isuin nama belgana nama gelekong kami marga balau. Kaya pada partikan opin hinamarhiteon nung di alat Tuhan. Ina nami. Kaya pada partikan rodo atau kamu salhunda. Linaroha mo raja nami dibuang kamu do harmo ipir. Di basa tamu tu kami saluhur nak kapinubus di tahun dimunon asa dohono masilon ni situ atua asa pir matopok ki bal pasalongan pir maton dini kami saluhur nak kapinubus di tahun dimunon luju matong nang akaba kawan raja nabi dina rohamu di basa tamu rohaka hata tangiang hata boda hata apun tu kami ang iya matong dinamarhiteon na pinasa mulai ak raja nabi sa hindi tangyaw na mataribat amat tong tibupa kami tarapul rohan nami ya rohan nami pipinawarhaton dainang nami yung manapot Tuhan na tarlungobi ba di sa luhuk na kapinopar ni dainang nami yun tarlungobi ba mo sa anak nami na magkabaluhon ina nami yun na malabartigyanon raja nami di na roha mo ni buwag kamudo marhitian itang yang mo marhitihon ulos na gadyang ulos na habal ulos siguro rabu raja nami nung atong taruli kami sa luhuk na di baso-baso mo na ang iya mari na marhita na pinasahat mo na raja nami ulos parhita ni tangyani sa gadyang matang marita gabi di kami gadyang marita oras plasma pamatang namin ang portadyon namin di na madyaloy tarot maribur matok yang kapoparan namin ang kapong doli o pumuro mula tukte walang hata mauli atin doon na mo itarpasahat namin maranupok kamu sa luhuk na semat na batamat to nama masu-masu hamu sa luhuk na sa isigadyang umur mahamu sahat mamu sa rumah tua asadok totok kamu nalaho manutur-nuturi kami ang kapinubus nito di muno permusik nami asa morhat kami sa isong-isong kami ang kapugoli ang pumbaru nami o asa may damang magodang sombay majuta musik nami ano nang sikop siya kami hata ni nama tuwa nama do dinahong wartiyo binanong ketubang uhatan bahay mamang si tiyo nasa peo ma tumasahan Aliang pasakat kami tuhamu mau bergabe di kami rajai sidanggang nasias sabungan di huta. Kalau di pasakat kami matuamu opung doli opung baru.
Baik nama, semua mula-mula isong tiada isong Abang baru ya orang lagi di bagasi basor. Baru sama ni bang baru ni batu pahami. Tahu ngot tu baru sendiri. Abang baru buat apa ini? Dua dia yang masa tahu. Kalau lupa perbuatan, orang kembali ke hotel. Itu kok angkat yang terlihat nanggung. Oh, lo. Baru sama ni dia kalau baru sendiri perbuatan. Nas naruh baru. Pipoki baru baru fasalon. Hirba tu di fasalon baru nabi. Ujung-ujung anak pasamoran. Pasamoran. Di hamuang baru nami marga baraw. Ibarat ganoro rohani opumuna nasiatano lubabagas pianaulak na upahuda. Nalo to hay marhabot ni roha ibar monting ni imana boro na burtuon. Boro to sono penoa jaro nami nasian sawan huda ima pumuna noain. Sawan paniti bagopan ni hamuna nasmaro hamuna. Tapi yang ada kok kubat dari bata. Ibu-ibulan nila porwon nang mangguliang leon. So kasi tutur horon na yang boru. Ani abay na pagabi tumutador si taduan. Ari mo ma amang boru yak kana batiro do hotan lubuy ma ipinakpan ni na porwon. Asal mauro haputikos marsi poruluan. matutu. Amang boru anong libok kami. So manabay hata na bilot tabi ang nabi tumat dari bata. Tuksobo benang boru. Sana-sana amulo si Hami pinaperni pinabusitap din namin nasrohan muna. So kahatan sulit orang namin sana sila pag-arang mula sila papunin. Tuk sana pehmo na po ng boro nang sulit habang boro namin margabalaw na nung kitaraho na ng boro na po tanuli. So kung iba kami sa niyata maulihat diba? Songoni pinawoy pinatupan itangan niya ka na tulang munaon.
Las marohamuna amang baru asa songon neto tuh dohon nami. Sada silop pakarung 2 silop pabuli. Molo tung songon ibe na boy terpatuka dan suli hamu taruli. Saya suli mahamu dapotan pasu-pasu nauli. Songon ima si dohon nami to hamu amang baru. Mulai ate mati. Kami semua teman-teman masih ada tadi yang kita lihat. Saya sih orang tua ini sih. Itu karena itu nanyo kita masih muda. Sosoni mal namanya terpilih ekonomi terpilih. Saya buat yang menurut. Waktu semua tim yang dapat terpekan soal di dalam kot. Ya sekarang orang tua tak moro. Gawe.
kami hulung mo nasa dilingon na margalingi. Mangnahat kaulon namin raja nami. Totoong mo, raja-rajay, magpapatuloy kami. So ni raja nami misi, nakikani iwar raja inondo oraspir. Para dupok kami kagaling mo naon. Firma tutupok iwahod bawal parsalongan. Firma doon dinami. Sudah akahasuto non. So ni anak ibebere mo naon raja nami. Saya dulu-dulu malulak ng pangamuan. Raja nami, totong no, iba kamu dalam di pasu-pasu tu kami kagaling mo no. Gano ko kami sulibig kamu nakingani raja nami. Ima ulos to rampo. Agiyak matudu, las matudi, las badan nanu la nyo kudulon na ron pinaso ni pasu-pasu mo na raja nami. Raja nami bulutug pe holak kataw mo liate. Nabuy pa sa rohan nami, maradukok kamu akapong koro. Do pungduri namin umain. Las marohan ni raja yun. So ni maraja namin, o pungduri o punggoro. Yang Roma amin marsoba, tuwadupan ni raja yun. Sirohonong namin raja namin, ulutumpe, kulatang ang marsoba raja namin. Nabuhay pa sa ruhan namin, para dupok kamu raja ni hula-hula namin. Las marohan mo. So ni pa sa ruhan namin, tuha mo raja ni hula-hula namin. Sitanggang na sinupahuda do, sitanggang na siyara natin. So ni mga opungduri do, opunggoro, YouTube ni Rohan namin. Mula tuma. Ang pargosi, ng Roma amin marsopa, raja opung namin yun. May damang udang sompay, kasi sompa kami. tulang lami si bulu pade nasian si usapi dot setanggang nasian setanggang uruk bola tulang mo setanggang uruk
Gabi Raja Nabi. Iba di nong magkulikari buru namin. Ala niya kamang buru, perjolo berdopokan. Ano pimakataan at kata namin? Gabi Raja. Kasaruhan. Majalak kamu, bawa pasahat ko. Moras bir. Buha mo, salamat. Magiyak gabi mo rin oras. Ala niya kamang buru niya kamu may nitihan. Gabi Raja Nabi. Amang pada namin, asa mga lihat kami lihat gabi niya oras. Ang lihat kong lihat, pasaw niya ng pagkabihan, di sa nurun na niyo. Baik, kudang yan. Pero meron din na mga bumurulan. Langsung ka naman ang pula. Gabi Raja Nabi Nabi. matolah sabi nagi oras bisi naman namin di pumatok ka tayo na dua sabi magbukti baru-baru na kami masabat. Dihir na tadi mo sa loob dari pasok-pasok ang kanibata. Dulu-dulu na lang ang kapatid. Mado tu. Alam niyo kung silohonan namin yung murad ka sa pamuran namin isisura ka magkikyan. Ang kalang guru kami mabima di ho, kaya masakit. Mga segulang na pinagkatabulan. Sa budul ng buruhami, siyempre kasi ada orang yang alay ina taboy ang botol mo nakatupid hindi mga doktor na o mapanduho ni Dibata may kapanduho gulo namin so ito sa tunyar belebe siya po natulak kami ko paglingkod alay siya pong linya mga niluluhong pihar na mamarang doktor mo ni at kamang burumon ho kasi na aming bino yan kapapinan namin lokata namin pofrohan namin uli sa lalas maruhamu jangan silohonan namin kamangurun ang iraboro na Nangalali bulang ni Bagay Bulia sa bulbuli ni Pagong Pakora. Nangalali ang kabulang ni Buli, magbayad ko roha, kaya imagbayad mo roha. Silohonan namin katanyan namin o magkalibara. Kami magbinigyan ng mga matalibara, so magkipin na nakapahitin lang yan namin. Maralupok ka mo, nagkabipaso-paso pa na ng matalibara. Silohonan namin at kamang buru, sa damay na silopakadong dua silopapun. Mulutuk manang kasih saya yang mengampika muda kota masyarakat alai kota yang nami pemata di bata anak mahamu tapotan buli semuanya maka mengurus jadi semuanya di hamu akan mengurus nami saluh nang anak urus nami takas suboto kami mulu bau pun nami di son turut maribu matakan majuara alai nang marhoja hari son dua bertulung suhu kami mah di bawah pun nami anaknya lain nami dari nami on Berbaju. oh guru na dua Baju apa na dua? guru na dua nomor Baju siang kakak dari nomor saya dua. dan mau masak kami perbobong guru na sosok kami tahu nasui bukan tadi bata juga nanti terakhir sudah dapur na duluan kami pergi dengan yang nami on Nomor saya. bukan tadi bata na kami batu-batu mau nonton yang ka mau punami di sonang berena baik nama nauli na dekat So ini orang kang baru masih bengol lagi dan nomor dua. Persitian yang kadangnya kami, aku siluhan kami unang memerin di leher. Ada takas dono apa mi orang kuloson. Tolong-tolong di Simalungun, wala pa mi siya kota siya ka. Alay kota niya nami ho mata di bata. Sama matlog siya kamu kada lungun, sa rumah kada jaga. Rupay na Eh, nga betul. Kita siap kita kena tolak presiu.
Hari lagi kulo kok kami sebetulnya butuh kami dunia mulut dua tatarin 2 bulan. Ano mo sa dapat langkau kami nanti siya punatulang do siya hula-hula. Papa na Martin doon. Papa na partinulood, uli na siya na nas maruham. Gabi raja. Siya punatulang. So hindi na po nabuhusik ko pina. Mau dati Hindi raja. makatarimahan sa doktor. Siya hula-hula pa pa partinulood. Gabi raja. Nabuhusik ko pina kami sa mga ihabwa ka kaling namin sa luhod. Itong asili na partinulood ni Sere-Sere. Jadi mo lang pagdidol namin. Nabuhusik ko pina kami marilupok ko. Siya hula-hula naman kamu naman tinulungo huli las maruham aliw mas papayo na siya tu tuwi mo na namin upusan bro kung maakadiling mo na na kami mado uli dyan las maruham ang korong Gabi. jadi hujo kami mau sesi nomor 2 alaya ka manguru atau rasa maglaka hamin nom pagkataya kami siya nahahan kini muna sumbulon namin di soto akabulon namin sa luhut pertulo si doron namin itu mulo ko na punta na mandok kok pejabi pinahok niya kastigyan mau lihat di mariduhan marsaya bangun totong so tayo naik jalan di pas-pasok mata dia bada marbisi kamu sa luhut mau lo dilihat dulu dong takas dong pinanigan ni pada puli alani untuk semua dia bina bubis kopar akan ada dia nabaru kelas maruham bayar apa dia nanti Roho pengsi lagi di dalam. Ino soalnya macam nabaru si kopar kalian ngurusin hami namang ihuntut namang isona ini dari namin anak ko namin ison untuk semua tibi bu itu nabaru si kopar pag hindi niya katangyang namin las maruhan niya hamo sa luhu at kailan namin sa luhu molupin na kupakong po namin kasi ito mo sa atan las maruhan amasanti so kung yung ang bibiri namin sa luhu mulut tumadong ano ng kanabuhi ang kapag hindi na nagyang namin sabi-sabi sobrang nagyang kahamo sa lahat makaliganan mo so kung yung ang bibiri namin si Tommy mo luling anak pero hindi ka na marunong sa atan las maruhan kung kayo daw jadi hataya na mas napura asa upas ko pa kami para hindi niya katanian namin dua mata di bata silahunan namin ang yang namin mata di bata ang ito ibig-ibigin di burong namin ison tuloy sa kulan niyang huli-huli silong na pinahagabi na diulan niyang pagkalit namin ison kalajug pa sa luhut ng kasyarlahan na napagkaluan marami marabuan mo mata di bata perhiti uli-uli ang muna ipasato na namin ito ang mata di bata asal si kung sa luhut na kanauliak ka na dikan bahan mama nawin na dikan
presente iri na por nacional cola. Menurut soal dia beda boy. No pas kopari mana buka maka presente di kaki yang luar. Menurut orang abang dari menurut kibisbe. Pasuruhan namin yang makakilin namin. Unang pula pa buah-buah. Asa jumpa ka siroha. Aray ko yang namin makalibata. Hina-hina rin ako masatawin na pinani. Sa jumpa ba rin mo, anak doho buru. Sebasida pa na takas na paulang ko sa roda. So mali na siya kami nakampuro namin. Wala. Pauli ate ba? Dia bola partikian o nagkaraja na bini na marhiteon nung gulingari sa day na siya tunga-tunga namin. Rono atong kamu. Aka rajay hula-hula namin. Magdapotong kami pinupus ni Gendek muna. Di partikian o na karaja namin inaroha mo. Ibang kamudo harboy bini. Asa pirma tutupong kibag-bag mapasalokan. Pirma to ninihami sa duhunga. Luju-luju matong nangaka pamamawan. Dinaroha mo raja na bini pasata mo at kahatatang yang hata mo na hata mo lapon. Ang giyak mamarhiti sa duhunga raja na bini say ditang yun naman tali matabay. Tibu matulu tarapul roha namin. Balua mahamay siya nakaarsak ni roha. Ibartikan o roha mo raja na bini huwag kamu si parhitian litang yang mo. Dinamarhitihon ulos na ganyang ulos na hapal ulos si torong rapo. Ang giyak matutu marhitian yang mo na yan ka tulang na tulang. Say, gacang berita gabi, gacang berita horas di kami. Lasma mamatang namin, lasma ng pagtagyan namin, di naman jaloy, torok maribur matong, ajal maut di kami. Wala tumpe, wala natamaw ni ate. Ang katulang na tulang, nabutan ba yan namin, kaya mga partikyan o tuha mo, ba, huwag jala lasma, rohan mo sa luna, tulang namin doon, at tulang namin. Kaya mga partikyan o pe, kaya mo ang parmusik namin, turpang radina kita na. Neng borhak kami masoba, matapoton, na tulang kami o tulang namin o tulang namin na tulang namin beda mama gudang sopay maju ka Dinaroha mo masok mahuhami. Masaya naswang namin sa labal karohan namin sa labal sa kamulo. Sa parnahot dihali. Kung matok pa gabi ko ng parorang kabihitan na magulang na marborusok. So kanina, yung ay si Diyo. Yung mga panigyan ng pasamunas siya ng kuwarin na mamihon. Di pa sumasok na tayo bagatang. Nung ba niya huwag kahula. Sa luhod na sila ng nani pasok ka rin ang matulang. Sa tuwa na marhato mo na diya karang kinagatung pasilian. Oras mahami hula-hula mo. Ini nama calo, makanya kan mau makan di baga, di pas-pas makan di baga, bagi kamu sikat di nama dia. Semua itu aja kami. Angka, ang buru, amang pada nami, angka di nama tu, noto kita hubungan tiu, biar kemauan. Lain masih tiu, kas iman ang kasar. Tuhamu, raja itulah kami si bulut pade nasihat si usami berarti kan bahasa kami matuhamu tulang kami dia muna sa luhut na kawang baro nami isan rodo kami ya kada muna tulang muna opung muna tulang muna so ni madoh si matua muna doh dia ka pariba muna so ni madoh opung muna iba di hula-hula nami sa luhut na alasan ado kami di bopare di sekolah pada sahata radon satu turuan ala kami do mongkoro kami do muna tulang kami do pangodian nang pangodian di nama tino dohon so ni ma dia ka
hula-hula di bangka pagbarang muna nakingan. Gabi Jadi malah untuk sadami hari mas amang baru. Ano dia ka perterding ni dalan di pasu-pasu. Pator di nami dan patari di honon nami do dia ka perdalan na. So ni mo ka perjolo ko tahu kami Tuhan muna baru suot nami. mau lihat Raja Nabi. Amang nawar nami. Ala usah ada kami di Bogu di alaman di pembaruan nami on. Asa baik amang na godang kiat godang sopa asa isopa godang liat na isop dan sopa na mata di mata asa sao salu na di akasak do pangiluan ni kona suton baik mangan na hobarasi Dia guru Nabi sama dia bu. Baca lohan. Udah satu lantai. Purnamio. Rodo kami salhuna tulang muna atau pumuna nang hula muna do sudi aka pumuna hula nami. Dina hubung kami raja nami yang baru ima di warspir idok na tua firma poki bahul pesalongan. Birma tu total di muna salhuna dia akan baru nami saya julu-juluma di dalam Matutu. Anda namang baru pasator nami do dia ke dalam di pasu-pasu. Alai juru berseri sama kami yang baru. Dia berspir na pasat kami do dia ke rombongan nami saluhuna. Jadi ope dia mau ke tulang nami raja ni ulah nami. Tulang di sepuluh organ bawa serenari. Tolong po. Jadi rondo polosep kami pribadi di turun nami tetap do turut berduka cita untuk keluarga besar nasi santai. Jadi somon pertandingan bibir senakingan ibu kami berbentuk bunga bahasa itu pasal bunga jadi sosoknya tinggal homi foto dari kasih santi bahas bunga mamu dari bagas persekulan besar namun gereju dalam tabu pangkatna tugas soalnya biasa aja pesatan aku semua kata bibir jadi itu dia boleh Angki, baik kebetulan muda ikan tersingot dan belaka beberan anyon komos bahana mortani yang utuami saya ingin 500 bunga saya mau sudah tidak ngaron ni iboton anyon beberan anyon di Korea alasan tidak boleh sama tidak dua firman kapoki bahu persoalan firman atau di busure tinggal di botokon berekor damot maaf apa ngomong dari tidak ada lima hatan itu dia. Dia betul naburu batu pahami sian kona tulang muna yang nama orisa. Alai torok dohu bot kami ulo sidarok rabu. Tapi yang nami don noni pasahato saluhu na tuhamuna. Alai jolo pasahat kami mati. Dari apa atau pasahat ma sian hita bona tulang. David. Dari sana ang baru. Tertinggi hitam menangi Itu holga. dunia ang baru namin ang kerja para sunod. Sadanak ono boru. Termaju hitam, termaju Ito sosial. roba usod. Asa pasat kami di dalam di pasuk-pasuk at pamiyag kami berdebata. Asa saa ka na uli na dingkan. Jumpa na ni sa lahat dapat na niluluan. Ipaparin na boru namin ang kerja para sunod. Bayan. Ang baru.
pahami do saya semut tali-tali muna di hamuak na Calon ang pumulay. kami na maduturi ulo na. Calon, calon. Baik do para musik. Bona tulang do pangulian nomor kinuduhon moro dihamya kana maramarangi tong don no katahon nami ali jolo sikko ma be ya kana martino pertohonan nate mong barote Gabi raja namin. jadi semua lima na buru patu pahami sian bona tulang jadi pertikenon sama tu itu muse tulang moro romano muse sian tulang muna Gabi raja namin. tong maso pajunda berjulai non Termaju itu ba? tubuh ni Termaju. aboro namion do mapahoko. Oh, bueno, terus nakita ba? Hey, asa ko pa sa tami di jalan di paso-paso tu pa warwan namin. Bayan na uli na di